Asivusele maswati lamahle, sivusele kuto tonke tinkhalo telive laseSwatini. Ngimi indzandvokati yenu mfana wenkani, ngimi isitha lesikhulu sabo Mangololo, bangibita liphekula khuni. Lomuhla maswati lamahle ngithi asengike ngichubeke enkulumeni yami lebengike ngayicala lephathelana nayo iconstitution yelive la kaNgwane. Live la kaNgwane masingalandzelela iconstitution bengike ngasho nakuyo inkulumo yempolifiti JR Joshua yekusho ukuthi singemaswati sifuna uhulumende lo liberal, hulumende lo progressive. Asimfuni hulumende lo sexist noma hulumende lo cindzetela tinhlangothi letitsite. Noma tingoni letitsite tebantfu labaphila kulo live la kaNgwane lokufaka ekhatsi bona bantfu besifazane. Asifuni kutsengisa noma kwakha hulumende lotawakha umkhatsi emkhathisini webantfu besilisa kanye nabo bantfu besifazane. Lomuhla maswati lamahle ngichubeka nayo inkulumo yami yekuphikisana nekuthi ete kwaba nelayini noma umkhathi ebantwini besifazane nebesilisa kuhlakanipha noma buhlabani bengcondvo abukho ebulilini bemuntfu. Angisho ngikucacise maswati lamahle kwekuthi njengoba sikhuluma nje iconstitution yakaNgwane noma umthetho-sisekelo wakaNgwane is the most or it's one of the most sexist constitution lekhona emhlabeni. Loko kukhona ngekubhalwa phasi akufihlwa, kepha uyaye uthi mawuthi uyafundza lapha kule constitution lapho khona kukhulunywa ngekulingana nangekungacwayani, equality and non-discrimination. Bonke bantfu eveni la kaNgwane kumele balingane ngaphasi kwemthetho, ngaphasi kwayo ipolitiki, ngaphasi kwetemnotfo netekuphila nje. Kwendlule kukhulume ngekwekuthi hulumende noma iconstitution yakaNgwane itawetama ngako konke lokusemandleni kwekokuthi igweme beyond any doubt kwekokuthi bantfu labaphila eveni la kaNgwane bangacwaywa ngekwebulili, ngekweluhlanga, ngekwelibala kanye nekwekuthi batalwa kuphi, batelwe ngubani. Maswati lamahle kulelanga lamuhla ngithi angithinze kuyo le ndzaba ye-equality ne-non-discrimination. Sendlale lokuthi kubhaliwe kuyo iconstitution yakaNgwane kodwa-ke kwendlula bese sekuyaphinze khona lapho kunyatselwa ngiyo iconstitution yelive la kaNgwane. Kubo bantfu besifazane. Bantfu besifazane eveni la kaNgwane yimkhukhuma, yimfucuta. Akusiyo intfo lalelwako noma lephilako. Umuntfu lophilako lotawubeka umbono wakhe eveni la kaNgwane ngumuntu wesilisa. Ekukhuleni kwethu namanje kusenteka imiphakathi yonke inesihlahla lapho khona emadvodza ahlangana ngemgcibelo noma ngelisonto kuyodzingidwa tona tindzaba tendzawo. Umuntu wesifazane akafuneki ngaphasi kwesihlahla. Umuntu wesifazane uya ngaphasi kwesihlahla mangabe bekuvele kubekiwe kwekokuthi kuyotekwa licala lelo lelimfakako umuntu wesifazane noma labo bantu besifazane labafunekako bayatiwa ukuthi bobani nabani nabani kuyodzingidwa ini lephathelene nani. Kepha nje emihleni lejwayelekile umuntu wesifazane akayi phasi kwesihlahla ayodzingidza tindzaba temadvodza ngoba umango ubuswa noma ubukwe bantfu besilisa. Sitawucala-ke ngako loko lokusilungu-ke singakafiki nje kuto tabobabe boshifu. Umthetho-sisekelo welive la kaNgwane ukwenta ukubeke kube sobala ukuthi umuntu wesifazane longenabo buve belive la kaNgwane ngesikhathi lapho khona ayoshada nemuntu lonebuve bakaNgwane kumele kwekokuthi avele amemetele buve bakhe ngemuva lakasuka khona asho kwekokuthi sewuye ushada noma sewuyowenza eveni la kaNgwane nemuntu loliswati kumele sale bamesula lapho asuka khona. Ngoba-ke loko-ke sikubuka ngekuthi ngoba vele elive la kaNgwane liyaphikisana nebuve lobunqukumbili, dual citizenship. Mawubuka isection 44 ku-constitution yelive la kaNgwane kuto tonke tingoni lapho khona kukhulunywa khona ngekutfola buve bakaNgwane kute lapho khona kukhuluma ngemadvodza nekutfola buve kukhulunywa ngebantfu besifazane kuphela labasuka eveni langaphandle. Umuntu wesifazane etewugana mufana wenkani bese mfana wenkani sewumfunela buve bakaNgwane. Akekho umuntu wesifazane eveni la kaNgwane longafunela indvodza yakhe buve eveni la kaNgwane. Umuntu wakaNgwane makashada nemuntu wangaphandle yena uyaye ashiye buve bakhe bakaNgwane ahambe ayowenza kulelo live noma kuloyo muntu webuve bangaphandle. Akavumeleki umuntu wesifazane ukuthi yena ashade nemuntu wangaphandle eveni la kaNgwane bese loyo muntu wesilisa wangaphandle uthola buve bakaNgwane. Lokho-ke kunyathela emalungelo ebantfu besifazane njengoba nitewati kwekuthi bantfu besifazane nabo banalo lilungelo lekuchubeka bahlale eveni la kaNgwane kube ngibo labathatha sincumo sekulanza umuntu lamthandzako eveni langaphandle abuye loyo muntu lo wesilisa welive langaphandle ate uthola buve eveni la kaNgwane. Iconstitution-ke yakaNgwane ikubeka kube sobala kwekuthi umuntu wesifazane eveni la kaNgwane akakwati kukwenta lokho.
ngoba kwenza yena umuntu wesifazane lokusho ukuthi umuntu wesifazane eveni la kaNgwane kumele kuhambe yena hayi ukuthi yena alanze umuntu welive langaphandle ete ushada naye abese sowuthola buve bakaNgwane loyo muntu thide wesilisa losuka noma eveni leBotswana eveni leSwaziland eveni leZimbabwe eveni laseMauritius noma kuphi nemhlaba ete umuntu wesifazane akhona ukwenda lokho ngoba umuntu wesifazane yimfucuta umuntu wesifazane akanavelu umuntu wesifazane akananani. Ngedlule ngiphindze ngiye khona kuto tikhulu bobabe boshifu lapho khona sinetindlela tekuthola imihlabathi letine kubobabe boshifu leto tindlela tekuthola umhlabathi letine kubobabe boshifu ngiko kukhonta ngiko kubekwa ngiko kwabelwa ngiko kuboleka umhlaba. Ngitawuhlala kakhulu ekukhonteni maswati lamahle. Kukhonta ke siyakwati ukuthi kuba kulapho khona umuntu asuka esigodzini noma emmangweni wakubo athutha athala imigodlagodla yakhe ayewucela kunikwa umhlaba kulesinye isigodzi lesiphethwe ngulomunye shifu. Ngitawukhumbula ke nginikhumbude maswati lamahle kwekuthi live la kaNgwane likile lalahleka futhi kwabonakala kwekuthi emabhunu ngathi sewayalengamela njengoba siwabonile engamele lonke laseSwaziland. Live la kaNgwane njengoba nathi kwekuthi intalasifane yalahleka eveni la kaNgwane yalahleka ngaphasi kwayo inkosi kaNzeni. Kwaseke kwekuthi ngeminyaka wanga 1907 ngikile ngakhuluma ngako maswati lamahle lapho khona indlovukati kwamile yabese seyivula lifa fund lapho khona bekungiyo indlovukati lebeyibukele inkosi Sobhuza isakhula inkosi Sobhuza njengoba nga 1907 inkosi Sobhuza beneminyaka lesiphohlongo. Kwathi ke makuvulwa lifa fund ke vele lifa fund lalivulelwa kwekuthi kuyawuthengwa wona umhlaba lose wawuvele usetandleni tabo labamhlophe kuthi umane ubuye etandleni temaswati emaswati ate ukhona ukuthi phathela wona umhlaba wawo kodwa ke lo mhlaba utawubuya ube ngaphasi kwesandla senkosi noma bukhosi inkosi ibukele emaswati. Kulapho ke maswati lamahle ngithi angichaze nje lo mlandvo lona nite wati kwekuthi live la kaNgwane yebo labuya ngebuhlabani bayo indlovukati kwamile kodwa ke labuya ngalobuhlabani bakhe kusentshentiswa yona imali yemaswati kufana nako nje kwakhiwa kwetibiyo netisuka kaNgwane. Letinto leto ke tatakhiwa ngemali noma ngemnotho wawo emaswati lo wawuphuma likhaya ngelikhaya. Ngeke kwabe sekuthiwa maswati lamahle umuntu wesifazane eveni la kaNgwane unemalungelo kepha emalungelo akhe ahambe kube khona laphelela khona. Lana maswati lamahle sibona all animals are equal. Some are more equal than others. Sengidebele lesithombe selifa fund maswati lamahle ngokuthi umhlaba wemaswati wabuya ngabo buhlabani bendlovukati kwamile. Kepha kusentshentiswe yona imali yemaswati njengato tibiyo takhiwa ngebuhlabani benkosi Sobhuza kodwa ke ngemali yemaswati. Makukhontwa ke kubobabe boshifu maswati lamahle akakhonti umuntu wesifazane. Akakhonti make. Lokho kusobala ku-constitution yelive la kaNgwane umuntu wesifazane lonesifiso sekuthola umhlaba ayewaka kuyawumele kwekuthi ete naye umntanakhe wemfana noma avele alanze umnakabo lokuyobe kungumalume ate umelela akhonte lokho kusho ukuthi ngesiswati alikho likhaya eSwatini uSwazi Nation Land leliyobitwa ngeligama lemuntu wesifazane umuntu wesifazane kude abe nelikhaya noma impahla lebita yena eveni la kaNgwane kuyomele ukuthi abe nemali leyanele ngokuthi ayothenga umhlaba aregister umhlaba wakhe nayo i-deeds office. Kulapho ke maswati lamahlela ngifuna ukuthi sibuke khona kunyatheleka kwemalungelo ebantu besifazane. Umuntu wesifazane akalingani nemuntu wesilisa noma lomduna kaNgwane. Singabitwa sonke ngemfucuta. Kodwa ke thine sibaduna sitimfucutana. Laba besifazane timfucutakati ngoba timfucuta letiphinziwe. Maswati lamahle ngithi angikubuyise ebantwini besifazane kwekuthi bantu besifazane bomake mbokotho asiqhubeke silwele umzabalazo kude uhulumende lotawulandzela kanye nemthetho-sekelo welive la kaNgwane silingane sibantu labaphila eveni la kaNgwane umuntu wesifazane lofuna kuye ukhonta uma ngabe siyobe siqhubeka nato leto timiso tekukhonta ahambe aye ukhonta. Noma umuntu wesifazane ufuna ukuthi shadela umuntu wakhe lobuya eveni langephandle akhone umuntu wesifazane kukhetha kuchubeka nekuhlala eveni la kaNgwane ashade nemuntu lamthandzako wekuhamba. Nginithandza nonke maswati lamahle nginithandza nonke kuto tonke tinkhalo ngithi mbokotfo asichubeke sisicile asichubeke silwe umbuso utawubuya ube ngewethu silingane kube bede bulili kube bede kubuka luhlanga lwemuntu. Nginithandza nonke ngingumfana weNgwane intsandvokati yenu.